Ngingat perkuah dibatasi belin, si isa kena man banta krinakin, ibas kerina dampar kegeluhan, idoni sidem alu kegulutan. Endeskanlah kulan taman di bata, kerina nasilit ibas gelutan. Selaku persembahan ta singgalu, persembahan singena Athena. Sabab bagaimana arusna kita kin, tersembah mandi batan tasi mejin, singgom reken man banta manusia, keguhan si mahuli ras badia. Endeskanlah kulan taman di bata, kerina nasilit ibas gelutan. Selaku persembahan ta singgalu, persembahan singena Athena. Mejuah-juah ke kalangan Tuhan Yesus Kristus, ibas tanggal siwah Juli 2026 menda, ibrekan di bata kegeluhan man banta, janah si dalani warienda ibas perkuah Athena. Sope si oge pustaka si badia mari ras kita artoto, pujin si meganjang naman di bata, si nemani wari-wari kegeluhan kami sehpak saenda. Warienda pe ate kami berkarya asa ngasup gegeh kami ibas penjemba, kelang ate di bata dengan pasu-pasundu oh Tuhan, katandu mempersingeti kami ngajari kami. I oge kami pustaka si badia jadi nakan pertendin kami, nerangi perdalanan nahai kami bas gelar Yesus Kristus. Amin. 2 Korinti bindu siwah ayat 10 sada mesti jadi renungan ta. Bagenda isuratkan. Di bata rebahan cakam bayak. Ibas kaipe sah maka kam melumbar mereka tawaripe. Jangan terem kalak ngatakan bujur man di bata arkiteken. Pemerendu si ialo kena bekas pendahin kami ijenda mesahna ke kalangan Tuhan Yesus Kristus. Ijenda Paulus nurikan dengan nahkan surat man perpulungan i Korinti si pedua kan kuga perpulungan enda i ajuk mediate melumbar man kalak si deban ibas kegeluhan perpulungan pada waktu se. Maka ipala si Paulus kata enda alu nurikan relasi hubungan di bata ras perpulungan na bagepe Paulus ras perpulungan bagi perpulungan ras kalak si deban kalak sintrem is kelewet na bagaimana enda. Jadi ikatakan Paulus man perpulungan dan jemba perpulungan si pertama emkap si harus si sedari i tengah-tengah kegeluhan ta, maka di bata meerbahan cakam bayak. Arah kata yang ngatakan ca Paulus nurikan makana di bata sumber, di bata ulu sinasalit. Kebayakan mekap seberapa banyak kita memiliki dalam arti kata pemere di bata. Apakah bentuk materi, apakah bentuk kepentaran, apakah bentuk kelengate, erbagi-bagi kebayakan silit bas dirintah. Janah uluna di bata mesti masu-masu si mereken kerinana man kala si erkini teken. Perukuran penggejapan di bata ulu, di bata kebayakan pengasup kita. Mere melumbar arkiteken labu gegeh ta, labo beluh ta, labo karena asa ngasup gegeh ta encari, tapi perkuahate pemere di bata alu bagi kita ngejapkan kita enda saluran dalan di bata guna nampati kalak si deban. Maka kebayakan ta emka perukuran si melumbar mere engkelengi. Enda mesti jadi palas makana kita ngit nampati kalak si deban. Penampat arkiteken si gejap di batang go nampati kita, maka kita nampati kalak si deban, ibas penampat sisahkan kita, ibas kelengate sisahkan kita enda ikatakan enterem kalak.
Orang lain akan melihat dan merasakan ngatakan bujur man di bata. Sebab laki tangan cang gejap perukuran kebayakan te ibas di bata nari. Kalak singalondai pe sing gejap kan ngenanami. Kini lumbaran tandai gejap pelin-pelin. Arkiteken di bata. Langkai kak nu relasi interas iya. Kait dalam tamreman bana ma arkiteken kebayakan singgolik bas pusuhta. Arkiteken kelengate singgo aloken kita. Bagaimana kalak si deban guna gejapkan siendandai. Jadi Paulus ngatakan kai sinanami kalak si deban bekas perbahanan kelengate kini teken kalak sir kini teken endape bekas pendahinna ibas berita si meriah karena keleng ate di bata. Jadi perpulungan si kelengi Tuhan iberikan di bata man banta gegah kepentaran guna berkarya erdahin arah kaisi dahikan kita asa ngasup gegah di bata engkuh kita alu kini ulin dalan na kita mere. Artina kita menatap kubas kebayakan si berikan di bata. Si dahikan alu tutus ulihna si berikan di bata sebagai bentuk pasu-pasu lit bagin kalak si deban ije. Di bata merbahanca kita bayak sialokan aludem pengatakan bujur tanpa menahang mere man kalak si deban ibas kai silit bas kita. Warienda pesi dalani bas perkuah hati di bata. Mari kita nantikan berkat-berkat Tuhan. Kebayakan si curcurkan di bata. Janah mari juga melumbar nampati mereman kalak si deban. Di bata simpang asup kita toto kita bujur Tuhan. Gendak kata andu tapi endam persingeti kami. Makana kerinana silit bas kami pemerendu. Kebayakan neme iraskan kami tengah-tengah kegeluhan. Warienda idalani kami bas perkuah ate Tuhan. Ibas gelar Yesus Kristus kami toto. Amin. Selamat berkarya. Selamat redahin ngenanami gejapkan pasu-pasu di bata. Dengan selamat menabur kasih alum lumbar mereman kalak si deban. Bujur.